Meni je velika čast i zadovoljstvo što sam u ime Instituta za savremenu istoriju imala priliku da sarađujem sa Narodnim muzejem u Kraljevu i koleginicom Mirjanom Savić na realizaciji izložbe i knjige o srpskim izbegličkim domovima u Mataruškoj banji. Ovi domovi funkcionisali su tokom okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu i to u periodu od 1942. do 1944. godine. Potreba osnivanja ovih domova nastala je još na samom početku okupacije, kada u okupiranu Srbiju sa svih ostalih jugoslovenskih teritorija dolazi veliki broj izbeglica. Već u prva 3 meseca taj broj izbeglica narastao je do 100.000, a do kraja okupacije pretpostavlja se da je njihova realna procena bila da je bilo oko 400.000 izbeglica u Srbiji. Na ovom panou možemo videti jedan od prikaza broja pristiglih izbeglica na teritoriju Srbije i to je broj samo izbeglica koje su registrovane od strane Komesarijata za izbeglice i preseljenike, koji je tokom 1941. godine osnovan upravo zbog potrebe da se ukaže pomoć i radi na zbrinjavanju pristiglih izbeglica. Najveći problem i najveću brigu u Komesarijatu zadavale su izbeglice koje su pristizale sa teritorije takozvane nezavisne države Hrvatske, pošto su oni dolazili sa brojnim patnjama, preživljenim mukama, u lošem zdravstvenom i higijenskom stanju i među tim izbeglicama bio je veliki broj dece čiji su roditelji stradali tokom putovanja ili o kojima roditelji nisu mogli prilikom dolaska u Srbiju da se adekvatno staraju. U tom cilju Komesarijat za izbeglice je osnovao niz domova koji su bili namenjeni za zbrinjavanje i smeštaj izbegličke dece, a osim toga poveo u javnosti veoma raširenu humanitarnu akciju kojim se apelovalo na srpsko stanovništvo da ukaže pomoć izbeglom stanovništvu. U tom smislu štampani su brojni plakati, leci kojima je apelovano da se porodice u Srbiji prihvate jedan broj izbegle dece. Međutim, okolnosti rata, okupacije, opšte siromaštvo uticali su na to da ipak taj odziv stanovništva nije bio dovoljan da se prihvati tako ogroman broj dece koja su pristizala. Neke procene su da je Komesarijat tokom Drugog svetskog rata uspeo da zbrine više od 20.000 dece u različitim vrstama srpskih izbegličkih domova. Ti domovi su osnivani uglavnom u banjskim mestima, pošto su tu postojali kapaciteti u vilama raznim gde su ta deca mogla da budu smeštena. Među najpoznatijim domovima bili su domovi u Mataruškoj banji, u Vrnjačkoj banji, zatim domovi u Negotinu, a i postojali su i posebni izbeglički domovi u Užicu i Sevojnu, koji su uglavnom imali ulogu da prihvataju decu koja su dolazila sa područja Bosne i Hercegovine, odnosno prelazila preko Drine, tu ih privremeno pružala im pomoć, a zatim ih raspoređivala po različitim domovima u Srbiji. Srpski izbeglički domovi su imali niz problema u svom funkcionisanju tokom celog rata. Jedan od osnovnih problema bio je kako da se izbegloj deci obezbedi odgovarajuća ishrana, zatim odeća i kako da se spreče širenje brojnih bolesti. Osim toga, mnoga deca dolazila su u teškom zdravstvenom stanju. Bilo je potrebno pružiti im odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, sprečiti širenje epidemija. Pre svega, veliki problem je bilo postojanje epidemije tifusa koja se čak vraćala s vremena na vreme. A osim toga, problem je postojao i sa odnosom sa nemačkim okupacionim vlastima, pošto se često dešavalo da tek u momentima kada su domaće vlasti pojedine zgrade sredile, opremile, prilagodile za smeštaj dece, onda bi se pojavile nemačke okupacione vlasti i te prostorije oduzele i prisvojile za svoje potrebe. Takva sudbina bila je sa više zgrada koje su koristili srpski izbeglički domovi u Mataruškoj banji. Onda još jedan od problema u radu bio je to što je u tim domovima
u teškim ratnim vremenima bilo teško naći adekvatno osoblje koje bi se na pravilan način brinulo o izbegloj deci. I to osoblje je često bilo opterećeno sopstvenim problemima, brigom kako će samo da preživi i onda je dolazilo do različitih problema. Međutim, ono što je bitno jeste da je Komesarijat za izbeglice vodio strogo računa o radu srpskih izbegličkih domova i to je pre svega najveća zasluga komesara za izbeglice i preseljenike, čiji pasoš ovde možemo videti, i uredbu o osnivanju Komesarijata za izbeglice. Znači, komesar za izbeglice i preseljenike Toma Maksimović je vodio strogu i neprestanu brigu o tome kako će ovi domovi funkcionisati, da budu snabdeveni dovoljnom količinom hrane i odeće, što je bio konstantan problem, a i oko toga da se ta pribavljena pomoć na kvalitetan i pravilan način rasporedi među izbeglom decom. Tako da, zahvaljujući najvećoj meri njegovom angažovanju, a kada govorimo o srpskim izbegličkim domovima u Mataruškoj banji, pre svega angažovanjem upravnika Dušana Avramova, ti domovi uspevali su na pravi način da funkcionišu i da obezbede povoljne uslove za život, ali i školovanje i vaspitanje dece, pošto u njima su postojale i škole, zabavišta, deca su se školovala, obučavala za različite zanate. Ono što također želim da istaknem jeste da tokom našeg istraživanja veliki značaj su imala i svedočenja još danas živih pitomaca srpskih izbegličkih domova u Mataruškoj banji i tu pre svega želim da istaknem dragocena svedočanstva Dragana Žigića i Milorada Ćebića, pitomaca ovih domova koji su nam u novije vreme svedočili i prisetili se kako je to bilo živeti i naći utočište u ovim ustanovama. Ja sam bila kod vas pa smo radili intervju pre 1-2 godine. Ali otišli ste, nikad vas više nema. Pa ali evo, radilo se. Radilo se. Ljubim vas sve ovako, koliko da poljubim. Hvala. Ovo je Ćebić, on je bio 42. godine, a Žigić je bio... Ja sam Ćebić Milorad. Ja sam Dragan Žigić. Da se poljubim. To su slatki, vidi. Nas je 4 brata bilo. I onda on se razbolio. Svi smo ležali, da li se sećate, da smo svi ležali žuticu, jedna druga. I on je otišao u bolnici, umro je u bolnici i on i vaspitačica jedna. Zora se zvala, sećam. Zore se sećam. Zora se zvala i ona je... Ona je bila malo kraća. Ne znam. Jeste. I ona je zajedno su u bolnici bili i zajedno su umrli. Eto. Ja sam bio 2 godine. Nisam ja, mene je majka došla, 4 smo brata bili. Ja, Milovan, Đorđe i Uroš. Uroš je bio tu negdje, ima ga na slici. Bila su još moja 2 brata isto. Jedan je bio sa mnom, a jedan je bio u nekoj drugoj zgradi. A recite mi, odakle ste, s kojeg kraja ste? Iz Slavonije. Iz Slavonije. Slavonija, Podravina. Da, Podravina. Odavde su proterani. Da. I onda smo se tako našli. Gladni smo bili, pogotovo posle, kad su došli sa svih strana. Moja grupa je bila naše sa Borike, od Višegrada gore. U Mokroj gori pokupio 25. Prva grupa koja je došla u Matarušku banju, bili smo mi od Višegrada i Rogatice, sa Sokoca.
pop nas pokupio i doveo ovdje. Sjećam se, postrojeni smo bili kod spomenika, prvi put u životu vidio sam spomenik kraljevačkom borcu. I tu nas je pop postavio pored ograde da čekamo dok on nađe prevoz do Mataruške banje. On se izgubio i posle par minuta došla su dva velika špeditera i pokupili nas i odvezli u Matarušku banju. U Vila Stolovi, tako se zvalo. Vila Stolovi. Tu smo bili prva deca koja su. Posle 15 dana, mjesec dana, posle 2 mjeseca, svaki je dan dolazilo po 50, po 100, po svaki dan. Kad jedemo, Odlično izgleda. onda se nađu mrve na stolu. I onda te mrve smo tako skupljali i sve mrve sa stola pojeli. Zato nije nikad mrva bilo dole. Nismo dozvolili da padaju dole, jer da gubimo. Mi smo dolazili nedeljom ili ne znam kojim danom smo dolazili peške iz Mataruške banje da obiđemo manastir Žiču. I tada je manastir Žiča, tada je bio razrušen, mislim, prvi put, što kažu, sam vidio manastir uopšte kod nas to. Bila je crkva, ali manastir nije. Tako da, eto, to toliko mogu da kažem. Velika blagodet što je manastir Studenica prihvatio da se stara o deci, oni su sklopili sporazum sa vrlo preciznim odredbama. Znači, oni su obezbeđivali ogrev, zatim oni su obezbeđivali prevoz tog ogreva volovskim kolima, ishranu dece. U njihovim smeštenim kapacitetima moglo je da stane 120 dece i ovde vidimo bratstvo manastira na čelu sa arhimandritom Aleksijem Jovanovićem, koji je poslušao savjet Milana Nedića da se tu otvori dom za izbegličku decu, ali nisu mogli više da podnesu bugarske zločine koji su činjeni